genase Rabbi ulama waridi nabi ulama labang angro buta buta beta hina berkat hudib dalam dunia nyonya tatim dengar haba ulama hudib terarang tujuan membahagia berkat hudib dalam dunia nyonya tatim dengar haba ulama hudib terarah tujuan membahagia lam seput gelap gulita ulama yang bercahaya pembimbing terjolam dunia yang pejrah akhlak manusia tak jaga tak sempat tanya Islam cinta ulama tak jaga tak sempat tanya Islam cinta ulama ulama genase Rabbi ulama waridi nabi ulama labang angro buta buta beta hina ulama genase Rabbi ulama waridi nabi ulama labang angro buta buta beta hina berkat hudib dalam dunia nyotatib dengan hamba ulama hudib terarah tujuan membahagia berkat hudib dalam dunia nyotatib dengan hamba ulama hudib terarah tujuan membahagia nefatwa hukum ke umat nasihat serta doa behudib umat lam jahil gepingke ke iladaya tak junjung tak santun supaya jero Aceh mulia tak junjung tak santun supaya jero Aceh mulia ulama genase Rabbi ulama waridi nabi ulama labang nangro buta buta beta hina ulama genase Rabbi ulama waridi nabi ulama labang nangro buta buta beta hina Malah dia